Қырым татар тіліне де девлет статусы берілсін де біз бек күрештік. Қырымға келгенден берлі тіліміз инкишаф олсын, тіліміз мектеплерде оқытылсын, Қырым татар тілінде тәлім тербие олсын де біз өзімізні бөле бір milli marif uğrunda kureş sahasında olduk. Buna böyle de bütün meni ömrüm milli marif ve milli hareket, milli halkımızın milli azatlık hareketinin bağlanıp geldi bu gün gece. Hocalık, siyaset ve elbette marif birinci yerini aldı. Ve biz umumi halkını, gayesini aşılap, biz devletke özümüzün böyle talaplarımızı yetkizmesek, biz boşuna geldik Kırım'a. Men bunu 21 fevral Kırım ana tillerini korçalav günü arifesinde aytam. Biz tilimizni korçalamak gerekmiz. Biz tilimizni inkişaf etmek gerekmiz. Biz korantalarda tilimizni koranta til etmek gerekmiz. Tek o vakit bizning tilimiz devlet statusu vermeseler de bu günde yaşar. Ama devlet statusu bu praktik amelge geçirilmesi kendi özümüzün birligimizге bağlıdır.